Qatar FIFA World Cup khel meka group round na nungber khel mek ni in group A le group B ni zan lama anin chinfel nuwa zan ina hian group C le group D anin chingfel vele don ania group D hian zan in dare le achan veya an khelanga group C hian zan in zan lai pel dar som pahni le achan veya hian match an khel don bok ani in khel ma satur group D lampang hi soima sata ila Group D a kan hmuang hian khel ni theuh khel to in France in point ruk an neya ani hian round of 16 anin hlang kai to a group leader an ni don empty chau hi an mabak an din hun la chiang lo lai chu ani maya France hian Tunisia an ma chon dona Tunisia hian round of 16 an la be sei theya chu wangin France laka chaktuma an khel atul dona Tunisia hi France laka an tlom emo France nen hian anin ne tok emo ani chuan Tunisia hi kan mang tha angai don ani ma se Tunisia hian France hi an ne chuan round of 16 lut ve thei an lania ma se France an ne ba ka hian Australia le Denmark in khel result an ngai chan angai don Australia hian point hum nain ani hian an hnuaya om Denmark point khat nei an ma chon dona Australia hi an chak chuan round of 16 an lut dona Denmark hi an chak chuan France le Tunisia in khel result azirin Denmark hi round of 16 lut thei an ni don bok Australia le Denmark hi an in ne to kani chuan Tunisia in point hum an hlo chuak zo lo bok ani chuan Australia hian round of 16 an in hlang kai anga ma se Australia le Denmark an in ne tok laya Tunisia in France an ne shim shim chuan Tunisia hian round of 16 anin hlang kai dai don ani chu wangin group D hi alangai nom nek dona amol mang theyang bera khai khom don chuan France chu an chak emo chaklo emo round of 16 an lut to a Australia hi an chakani chuan round of 16 an lut don boka midang result ta anin ngat to lova point thuman hlo chuak shim shimani chuan Australia hi round of 16 lut tur chiang an nia Denmark le Tunisia ero draw result an him lo ve a an chak ve ani po in an king puite sop tu zok zokin France nung an zui thei don chau ani Group C a tebula kan hmu ang hian khel ni theu an khel to atangin Poland in point li Argentina in point hum Saudi Arabia in point hum le Mexico in point khat an nei meka ti hian zan in zan lai pela dar som pahni le achan ve a hian he group hi an chingfel dona tu takin round of 16 in hlangai angmo Poland le Argentina anin ma chon dona Saudi Arabia le Mexico anin ma chon don boka Poland le Argentina a achak jok an om chuan achak jokin round of 16 anin hlangai dona chu wangin Poland le Argentina in khel hi an tan apoimo na alian hle Poland le Argentina hi anin ne to kani chuan Poland hian round of 16 an lut dona chu wangin Poland tan chuan point khat a hima Argentina tan ero point khat a him lo thei ani chaklo jok an om chuan Poland hi tlom chunga an him thei dana oma Argentina ero an tlom ani chuan kan mang tha angai don thung Saudi Arabia le Mexico in khelpo apoimo don hlea beisei la nei ve an ni awangin chesua jok chu tlaturan nia an pahnih hian tla thei an ni tho bok Saudi le Mexico in khela chakjok an om chuan Saudi hi an chak chuan round of 16 an lut dona Mexico hi an chak chuan Poland le Argentina result azirin round of 16 lut thei an lani ve don boka ama ero chu Mexico hi an chakani po in Poland le Argentina in khel result azirin tla tho thei an lani bok Mexico hian point thum an mamo ba ka Poland le Argentina in khel result a anin ngat tel sia chu wangin Mexico hi an din mun a cheang reng viau Saudi le Mexico hi anin draw ani chuan Mexico tan be sei tur om lova kan mang tha angai dona Saudi hian point li an nei thung anga Poland le Argentina in khel result a anin ngat thungang heti zong hian soita ila Poland tan point khata him to a Poland hian point an hlo chwa shim shimin an hima round of 16 an lut thei ani Argentina hian point thum an hlo chwa shim chuan
round of 16 an lu thei don boka draw result an nei ero chuan midang in khel result a anin ngat don ani Saudi hi an chakani chuan round of 16 an lut ngal dona midang result in ati boi phak to don lova chu wangin Saudi tan chuan chak hrim hi round of 16 lu na kong all samber ani ma se Saudi hi an draw result an nei chuan midang in khel result an ngai chan angai tel dona Mexico tan point thuma him ngal ngot lova point thum an hlo chuak ani point midang in khel result a anin ngat dona Mexico hian goal khat margin leka Saudi an hne phei chuan point li nei si in goal difference -1 ani anga Argentina hian draw result an nei hlo chuan Poland le Argentina zokin round of 16 an lu dai don chu wangin Mexico tan be sei a chelea ma se beidong lova an be angaya kong ala om trek chung chuan tha lovin an ti ve angai don ani